Oke, strike lagi. Oke, strike. Oke, strike. Oke, mantap. Oke, lumayan nih. Bisa melengkung. Oke, strike. Kau. Wah, cilik. Tak kirain gede, Pak. Alah, cilik tenan. Kena semua matanya dua-duanya. Aduh. Gabus, kukira toman, Pak. Kukira toman sampai pakai seling. Ini beongan ya. Beongan cuma apa? Percikan airnya itu tinggi loh. Waduh. Mantap lah, yang penting strike. Oke, mantap. Oke, strike lagi one case, mantap. Oke, wow, babon Pak, lumayan nih. Oke, mantap. Oke, lumayan nih. Oke, lumayan nih, bisa melengkung. Mantap. Udah babon ini Pak. One case. Itu finus itu. Mantap nih. Udah babon ini Pak. Oke, one case kita. Oke, mantap. One case. Empat jari. Taksiran saya 6 on ada nih Pak. Setengah kilo dalam tangan. Oke, yes, mantap. Oke, strike. Nggak ketahuan Pak. Saya nggak ngelihat loh, lagi ngelihat klien. Rupanya disambar. Oke, mantap, kocoran. Strike ketiga kita. Oke, salam strike dari memang Pak. Sakit jadi lauk. Oke, strike. Ya, cilik Pak. Aduh, kau mocel. Cilik tenan loh. Gede umpan nggak ya? Yuk, mantap, lanjut Pak. Wow, nggak kena Pak. Aduh, udah sampai sini dia. Aduh. Oke, mantap.
Oke, strike. Oh, kena matanya pak. Kita ambil. Kenapa bisa kecil jadi lauk pak ya? Oke, lanjut pak, muncul mana? Mantap. Oke, strike. Kau. Alhamdulillah ada sambaran. Ya, kocolan kelima. Oke, mantap nih, agak gedean. Ya, lagi manis-manisnya ini pak. Oke, berapa menit durasi? Oh, namanya udah lama nih nggak ada sambaran. Oke, mantap pak, lanjut pak. Bisa kecil jadi lauk kita. Uncal lagi pak, uncal lagi. Oke, strike. Oke, mantap. Kau. Ya Allah, mengecil. Aduh. Udah bagus interaksinya. Alah. Yes, mantap. Lanjut, Pak. Coba lagi, cari lagi. Ya Allah, nggak kena pak. Aduh. Mantap. Langsung disambar. Oke, coba lagi. Oke, strike. Oke, jangan moci lagi. Kau, agak lumayan ini. Alhamdulillah ada strike 6, agak lumayan ini. Oke, lumayan nih pak, sedap manis. Kocoran tanggung nih. Lagi manis-manisnya ini. 3 jari setengah. Gede nih, 3 on lebih, 3 on pasti nih. Mantap, oke. Kita lanjut pak, masak sih jadi lauk. Kita uncil lagi.